Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Usia bareng iba adan nila baselumot Kinong Sakhi Menteri Shnong Jakran Secretary Executive Committee HADC Kasngi thoding bakadu jong ka jingshong dorbar liur ka KHADC kalong nakabenta ban pen candidate ya ka isi jong Chief Executive Member ka KHADC uba Tito Starwell Khan. Hakakenta jingkali bala wanra ado ba karna sosyang uba da UMDC na po ka Maukarwat constituency. Ulaong ba hausnem arhajar khatsau ka office klade bantit ya ka jaka Henry Kamdon ya ki dulir hapo ka office. Nakadulir bala yo zerok na kiriu rangba ka bapau jong ka KHADC ka blade bansiu ya ka pisa ka ba Shongdor kamba live san lak arpsan hajar live khandai tengka bat ka jinghe jong ka tega jaka kalong khatwei hajar nyospa san pho point khat lai phut saudong hakte ka mat jingbu jingkali bantip kumdu bat balai ka district council kamshimno yakte ka jaka nakalyang jong UCM badai pej ru ya katanat kendeu ulayatu bahapo ka ying dorbar ulawat ya kanika dulir Henry Kamsemdon Satya nakalyang jong UTUMDC ka Maukarwat uba karna sosyang ulapan jing pensyai na UCM bad nakalyang jong UCM jong ka KHADC haka jing jubab ya ka jing kali uba karna sosyang haka bayade berka jing tit jaka ha Maukarwat ulaong ba utip ya ka jaka bladep tit house nem arhajar khatsau da ka office kat ba ki dulir Kimdon Satya hapo ka office ule tu shushuru ba ya ka dulir layo tang da ka zerok bala one eye office house nem arhajar khatsan por badanglong CEM uba PNSIM haka tu kapor bad nakabenta ka jing tho kabapau baka KHADC kala debantit ya ka jaka ha Maukarwat ka isi kan sathung ya ka kan hun tokit banlap ya ka jingshisha bat ka district kan sapen kre ban shimti ya ka teka jaka lapen shai UCM hapo ka ying dorbar UCM ka KHADC ule atu hapo ka ying dorbar ba ya ka teka jaka bla debantit hausnem arhajar khatsau de hakapor jong UCM uba Arden Miller basayamot hakaba ula soy ya ka dulir ya tit khandeu kai ka ba ka office ka don kalong ba usnem arhajar khatsan ka KHADC klashim ya ka jaka harang mau bala IA da ka jingkular ba ka KHADC kan thungkam ya arngot na ka ying ba aya ka ni ka jaka bat ka KHADC klade banle ya ka ni ka jingete kular Kimdon kot abang ngadon hangi bat ngai ka nika sildit ka sarap upi sildit ka ba laya sign how setba aja khatsau padeng jom kinong kit nanget bakilong disyukurun ba nulit sa lundo bat urus tunda nukoy na sunatan ba hanten jom kit usia bareng iba adan nila baselumot Kinong Sakhi Menteri Shnong Jakran Secretary Executive Committee HADC but RS Wanyan John Secretary Idon kini kot keban nakalian jumlah New York ban masuk merong hakimi ko panisha susu na kasi ano ba lalu di ban lek ban karena kursus na simpor ban lek ban kampray no kita kata but kay ba di ban lek kita kata na kabanta ba ketika jaka kanong log ng sa ay kajunong ya council kamarkatun ka silde hangni la pasay wala dat siu natong sadok dat siulot ya kapisa kabalong hakador lai kusan la arpsan aja lai kandai tingka kani ketika dor juga do bat kador bat area kalau khatwei hajar nyospa sample point khatlai square feet lane shajar naik per square meters jadi ini kita bangun sepadan penjualan si yang berumur lalu pendap kita bat lalu pendap ban le kalan records kami report jom konsul yo member badan Maukarwat Belum lah ingin ke isu
Naso galong ke ke ba sutana bamio ban keren da ka basit ka basar ang niya ko kau nomor wat yang niru lan yang aku mu siam bamenta hadin bang silpi kum siam bat hadin ba nilale tu ban pli ke office saya ko mau perwa kilawan kita jaka ya ka ini tunduk ya kita jangan ni kita ka badan ke office mata kita jingkeli mata galong balai hak tu kopor badan kam ban sim sakan go ida ka habal ada di boleh kita ba do member mau keluar naso galong kai bas nolong no ba habaladan ka jaka ka laki ka pisa mentalik sim sada go pa jaka ka ba nihapan bu ka agreement hadu ban nihapan ikam ya tinggi kun tunggu jaka Boy, mentang imlak liye, nrei don bok pat bang tip mentang, bang don aku lagi jaka apa mau keluar. Dengan so kalau ke ba sultanat nak yang ke isi ke mentang, bang ihap banti apa ya kenika cakal ke badan mau keluar. Henry, kajini pat ke ban mi kita kalau. Namar bang lawat apa office pak di ong bom don record. Bamdan record, bamdan file, balap, badan kata-kata, siapa wipat kebalak dia. Dengan semua begini kalau serius, ihap ban, wat ada day ban inquiry, ini ihap ban inquiry, nang ban laplut itu jenisnya hari ini ini kita. Dan kupat member badan berom nak memperbuat, in air je pelang, baknar Melayu ini ini kebalasan dari tak tu kan di ramba hamtam tiba la summit hari ini ke office bat kumjuru ngalayo aku piru wat ini ke sildi ya kebalasan da siam berem untuk konsel de ina kalian ke jangka department ke office minta lihat ke badan ya ke hapan pentikana balada desi syahi kumbalaong balada sir ini kita kamu nak kalian ke office ni hapan super